School tongo master kare. Addition lang thanani chingoro chini Jompujola PhD tabakhe pray near about 6 year running soli tongo inkaro sangkabang ma even public complaint busang manka public complaint bu kisa tongo ingkai oro reason ingkai staff blai shortage staff shortage tayoro boundary ro green of nukna no media ro phai chaklai nukna kaise PhD boundary kare chini quarters sufficient kare ingkai recently kaisaro sing chini oro khoroksa staff hani shortage tongmani jeta ayurvedic ni jeta doctor bono transfer khetlang deputation khetlang kata gorjalawo da chung ngomtro kama khanaka tai public kisa grievances tongo naithano doctor kisa service kaham dia ga medicine of shortage omrok teino sing tinoro phailemani nuk actually chinoro Jompujola subdivision rok saimano jeng assembly ro kokmati saka jeta aso kotorma subdivision tongo kintu subdivision hospital tao khaije ke angkai jeng nuk o PhD ni point se ঠিক ke chalo maya omoto belajen durbagyo tini Jompujola hai jaga joto remove area mo hai jaga no sobje doctor kabang nango tinom hai jaga doctor tinom hai jaga pharmacist kabang nango BT sing tini supply maya angkai je jaga tini public service kabang nangi tomara service maya angka omon bagai da sing ki PhD khulogi tonglai ba sudah building tangkalang thak omati PhD sa khai menya chongora phainung omon nuk phaikia jeta bi public je grievances phunung mani palu je complaint phunung mani nuk phaikia omani reason kisu karon tongo staff shortage nini medicine krei ngai boundary krei ngko omron main ching kinor gur rakha MOC ni ngko bai kok salai karo in charge kok salai kya jong mon saka immediately chini CM bai chongor meeting asok nai bono dakiring di jong recently omno sort out khaina musungo attack se complaint ma pekore ambulance ko yang ambulance beraja chini o Jompujola teng saka joto bising thana nango kintu o jaga tini ambulance ta marjaka just nini nenu hai kaisa kore jaka ambulance jaka chikonsa ombai kintu service ni meya attack se no kharo ambulance tam problem gake driver single nge boss chuti thangka batai kire ar je driver to om belai bura nge bini sab kharo ka service ni meya omno ti onek kisu problem cholai tongsin o PHO ngko obron tino sing seum bai immediately asok nai ar chini rajya sarkar je health minister bin thani usung o problem ti sing thangi sai nai o Jompujola PHC mo PHC simin ya sing CHO thanai nakha chung obno subdivisional hospital je infrastructure or kinu sufficient space tong mo hai Jompujola karam kuno te hospital kuri je space kaham o kinu jotesha space tongo singam bai wan sogoi tong obno by upgradation khaitlang thanani sing government thani usung omon diste akosong khainai jeta Jompujola je subdivision hospital nai mani om hai jaga ekta proper jaga nai ri khangkai School tongo master kare. Hospital tongo doctor kare bithi kare. Sini human life o sengtam na seng nango bithi lama tei abo boza kare shortage abo bebak sini Tiprasa elkawo tini sengor Jompujola primary health center phai seng saiman ka sini oroni CM je oroni in charge Mla Biswajit botamungkha 5 বছর মাত্র 2 বর্ষে ও Jompujola primary health center phai visit khade bo tini o jaga wahane se sing doctor ni shortage o doctor ni shortage se botamo gobang ma doctor ang o khud ang o elkani ang saimano tangai hindi doctor phaipani ya bolo mas ka sekai no deputation thango transfer thango abo gobang ma problems dong ingka ke CM ni kam ke nogo tong ge bini jaga tong transfer khaini simda bini samung ba bini hospital or kaise primary health center tongoi tongo kaise Jompujola entire jaga bo mai kai health center se gre building kotomaro no naine di kabang ma jaga ro kabang ma space tongo kintu ro tam bithi gre doctor shortage haimani jagolo ambulance gre abono sungtinaro ni in charge senior on bukhuk doctor in charge nilam devramo besin kok salega bosawo sungbono immediate saka as soon as possible immediate effect nawi sungoro ni CMO Mla Biswajit sungbai okok salane te senior ni am cheni sini borong gona sim sare MLA tongo nor joton nukhana bini khuk pangtei assembly wo kok ti sajangmaro sung nugui manka je sini o am jayo asuk bosor gobang ma MLA minister thanga fiaba development sini Jompujola Takarjala elkani bai ke kok sane kiri sung tini omon kase promat je sini health sini borong ni health belenyo dorkar aboni banya sung tini khud o sini oroni MLA sini amchani MLA botini o area 5 visit khebega sini joto leaders moti aboni sung nango ang koini abon boino sini joto Tiprasa Amchaio sung deprive ngi tong haisi o Jompujola primary health center 2017 ni simi khaimani je apru inaugurating mani building simin no kahama naithok rong rojak
फेबा बिसिङाव थांनाय दिकुन फान करै डक्टर करै बिथि करै समय समय मान फाहांके डक्टर जों गाहामके टाइम मानिया कारण কোনো সময় आउटडोरनि टाइम पाइ थांगौ हाबनो जों इनडोरनि बर' रावनोबो जों गाहामके बर'नो ट्रिटमेन्ट खालामनो दिनै खुद डक्टर सागा थांगै बिकज इनसाफिसियेन्ट डक्टर करिनो बारो आबुन बै आं कयनानि बुजुंगो सिनि तिप्रासा एलकाके बर' माखिनि इगनोर खाइ दङ जों नायो अमाय बसगाव कखनो माहिना थांला सिनि बिसिंतै सिनि एमएलए सानि बिसिंतै जों अ हस्पिटालनो गाहामके इनफ्रास्ट्राक्चार बै सिनि बर'नो तेबो गाहामके साखामनि बिसिं SAK Group of Institute narok porimanai BSc Nursing tai GNM Nursing hainai bisini bagoi admission naharjai tongo Krishnanagar Newton Poli Agartala kokdugongkha 8837482563 tai o SAK Group of Institute ro hostelni sepsap kahamno mano narok admission ong na bagoi kokdubai kurumai mano